Uyu munsi kuri Malengo Media reka turabire hamwe ibintu 9 umugabo akwiye gukora ku mugore wiwe kabimukorera. Baga tubaye mu isi nyafrika usanga abagabo batari romantique abaraho gusa gukora inshingano zo mu rugo, nimba nasumye abana bariye bahimvye igisigaye jya kuryama. Umugore nawe yariye namusumiye byarangiye ajya kuryama tayari birahise. Oya hari utuntu 9 tuntu nyine dutuma nyine urugo rumera neza tu umugore akakwishimira ntaje kubironderera ahandi. Rega umugabo nyafrika nico kintu tukwiye kugwanyiriza hamwe. Yego arubashwe ameze neza mugabo ikibazo cy'umugabo nyafrika ntari romantique. Niyo mpamvu burya abagabo usanga bariko baratwarirwa abagore, ugasanga abagore barabacitse. Burya hari kibitera, hari impamvu. Nta rukundo rega mubereka. Kwiga kuba romantique ni kimwe no kubigenderamo n'ikindi. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora ku mugore wawe kikaba nk'itegeko pana ndi murabona ngo je ngo yikini oya itegeko nyine ibyo ugomba gukora kandi ubugomba gukora nyine. Cya mbere rero umugore wawe uzomusome atiteze kuri bumusome, ubwo bituma abona nkaho umengo rakenewe. Abazungu burya badusumba byinshi. Abazungu bagira ukuri bakora urukundo uko bafata abagore babo utubizo twa hato na hato twibutsa umugore ko yitaweho, tukibutsa umugore nyine ko hari uwo mwiyumvira ko. Ariko umugabo nyafrika kubwira ko gusoma nabo ari ikintu kibi cyane, kubwira ko nyine ari ibintu by'abazungu by'ubusutwa byo mu mafilimi. Ariko siko kuri. Aya karika no mu rusengero burya haragera igihe pastor akavuga ati gose nyuma yo kubashingira ubwo umukwe cyangwa umugeni abageni basomane muri make bikarangira. Nase pastor nawe yofa kwemera ikintu bayikore mu rusengero azi ko ari icyaha. Abagabo nyafrika gusomana burya ngo ni kibazo kuri bo. Ubwo umugore wawe uzumusome atavyiteze atavyiteguriye utubizo twa hato na hato. Rega si imikino y'abana ya avyita kuba romantique. Rega kwerekana urukundo. Igitangaje burya umuntu w'umugabo ashobora kuba n'umugore imyaka 5 baheruka bizu yo mu bukwe. Ikibazo rero wa mugabo yahura n'akana gato hanze hagakobwa kaje kumusenyera utubizu tukarisha bikanakomera. Icyaka bari burya umugabo agomba gukora ku mugore wiwe. Umugore mubwire ko umukunda, kumubwira ijambo I love you burya si bibi cyane cyane muri ko muravugana ariko arakubwira urabona nagiye mu isoko mubwira ati buretse gato ndagukunda ariko avyumve. Akiriko aravuga nyine mucire mwati rindira gato ariko uziko ndagukunda, uziko atawundi mugore hari kiretse we wenyene. Oya se kubigisha kuresha ahubwo ni kubigisha ukuri. Ndi kuyaga n'abagabo ariko apana imisore. Abasore nta bagore mugira turabizi muracari imisore urumva. Ubu turi kuyaga n'abagabo gusa mukomeze mwumvirize mwigireho. Niko kuri kubuzima. Umugore mubwire ko mukunda ariko akiriko aravuga ngo azibiga ndagukunda mugore wanje ndagukunda ndakwishimira. Kenshi biga bizorangiye ariko ratwenga. Ariko nibuza ko ari abagore barakaye bugi. Ariko bikunze kuba byiza. Cya gatatu rero umugore uzumwandikire hagati mu munsi nyine umubwira uti gose madame ndagukumbuye. Kenshi azokumva ko nyine hari umuntu amwitayeho. Uri nko ku kazi uronse umwanya wo gufungura haka message ndagukumbuye. Ibyo bintu byo gukora utashoboye agaye shira amazi muri douche akayatamwo arangije zanangi harariye kuyo agiye kuryama ejo agiye ku kazi. Ariko muri mu ikambi ya gisirikare muri kwishure burya no kwishuri barahindura ibintu. Rega yego impamvu amurongoye no kuba mukunda kubera iki guha rukundo mwatanguranye rugenda rukonja. Byafashe no mu ngo byaranditswe muri Bibiliya ngo mu minsi y'ireze ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Nabigeze naho mu rugo rutimba naho
ingo nyinshi burya urukundo baba baratanguranye rugenda rurangira ku buryo usanga ibyo uko mwatanguye ibintu atari ko bikiri, kandi ntibikwiye kugenda uko murabizi namwe. Bigomba kuba mwandikira umugore umubwira ati rwose ndagukumbuye, ahubwo azokwiyumva nyine ko akenewe nawe atari vya bindi nyine akenewe. Niko kuri kubuzima. Ikindi cya kane, umugore komeza umubwire ko utari bugiye nawe ataje ngo musangire, kugeza yicaye musangire hamwe. Ubwo umugore umubwira ati rwose madamu naho waneguriye ingi washize ngaho onye umenye ko utaje ngo dusangire sindi bugiye. Ubwo yumva ko adasanzwe, yumva ko kujya nyine bidashoboka mu gihe nawe adahari, akumva ko adasanzwe. Niko kuri. Bajya barakubwira n'abana mu rugo iyo badasangira hamwe urukundo bagumva ku radio. Urukundo kenshi ruhera ku isahani. Usanga buri umwe wese yigaburira ngo ni kizungu, nta by'ikizungu kubita ku isiniya mwese mubege. Fata ibiyiko mwese muhitemwe umuryango usangirire hamwe. Hari n'abagiye kure ku buryo usanga n'umukozi basangira, wa mukozi akora muzo atagukumira abantu. Usanga umukozi azokuraho umutima wo kukuroga, wo kugira nabi umwana bawe, ariko uzosanga databuja bamusumira inyama n'abana, umukozi akagira ijumba kandi akisangiza mu gikoni wenyine. Ubwo urumva umukozi azokuraho ingufu zo gukunda umwana wawe umusigira mu rugo. Aya arabazi ibintu ku buryo n'abakozi batabasiga inyuma. Vuga ati nimba mwateguye mwese komeza ime twaje twagiye bakasangirira hamwe. Rero n'umugore mubwira uti rero sindi burye utaje ngo wicare dusangire, biba byiza. Benshi biranabagora ariko kandi bari bisanzwe kibabaje. Cya gatanu burya rero rimwe ariko ugomba gusiga n'utwandiko ni ibyo abazungu mugabo banyafrika namwe mwige gukunda abagore n'abanya. Ariko abazungu bakunda gusiga utwandiko, bakandika n'ikaramu amajambo meza basigiye abagore bagiye nko ku kazi ku musego, ku buryo umugore avyuka akabona yandikiwe, haba no kuri firigo hehe ku kibegi cyangwa se ahantu ku ntebe aho yicara. Rimwe bayumva menga aritaweho. Ikibazo se muri Afrika n'inzara zacu tubishobore? Kiba ari ikibazo. Kugira urugo rurubakwa ejo ngo urabona ngo umugore yaranciye inyuma bifise impamvu rega ntubuzi no kwitaho umugore. Ngo ejo ngo ntabwo bazoguca inyuma. Sinababwiye ni Madebeli yaravuze ngo ajya umugore yo guhemukira ubushura kumugwira umuduga akawutunga pe. Umugabo yagenda kuri station zitanga igitoro agasore kagapompiste burya bose gusuzugura akazi. Mugabo urumva umugabo nyine n'umusore ntaho bahuriye, agasanga umupompiste akiri umusore gusa araho yasamye, ugasanga kubera gusa kumushira imbere bari ku murongo ati madamu nta mpamvu yo gutonda, ladies first, abagore bagomba kuza mbere. Ugasanga kubera iryo jambo gusa ngo ntuze ndaguhereza igitoro wigire kare. Ugasanga rero agiye guha agaciro uwamushize imbere ku murongo, amuha igitoro imbere y'abandi ku murongo. Niba agiye guha agaciro gusumba nyine kumuguhira umuduga ari we mugabo wiwe canke imodokari, urumva n'ikibazo. Byose biva ku karimi keza rega. Ubwo se wari uzi ko twisanze muri ibi byago by'isi by'inzara n'ubukene bivuye kuki? Akarimi. Satani yarajyatsi yarababesha Imana burya bijya bintu ngo ntimugitunda ibyo nibiki. Tukeri mwajya muzogira ubwenge mumere nkayo. Akarimi karyoshe rega. Barakubwira ko urupfu rw'abagore ngo ruba ku matwi yabo, yamara urupfu rw'abagabo rukaba ku maso yabo nabo. Niko kuri, abagabo bakunda ibyo babona, abagore bakunda ibyo bumva. Niyo mpamvu rero gusiga utujambo twiza umwandikira, ugasiga ku musego akandiko ndagukunda ndakwishimira nibiki, bituma ndetse yumva ko yitaweho. Ushobora kumira ngo nibyo abazungu se babona abantu nawe uri umuntu, ariko abazungu se bazanye ibiki? Ubwo murambwira ko na Yesu ari umuzungu mu kanya kari imbere, ariko ngora mwite abagore banyu. Ariko cya gatandatu rero umugore mufashe ibikorwa byo mu rugo, ariko natubanza kubigusaba rimwe rimwe bayumva umenga ari muri equipe imwe nawe rega. Ariko uzi umugabo w'umunyafrika usanga uri kuramesura mu rugo
yaratamitswe karabaye. Ntabwo uko abazungu babayeho. Ntabwo ntumbwire ngo abazungu n'abazungu twe turi abanyafrika. Abanyafrika n'abazungu ntimujya mwese, nimuva amaraso nimupfa, ubwo muri bamwe. Yego imico iratandukanye mugabo hari ibintu mukwiye gufatiraho. Erega umugore yiswe umufasha. Umufasha ntibivuze ngo ni umupagasi wabo, ya si umukozi. Rero ngo umufasha aza mu gihe byakunaniye. Iyo byakunaniye ubwo arahaseruka akagufasha koko. Ntibaje kugira ngo bakore, kuba bizi babita ngo n'ishugwe ryo mu rugo nibo bagore. Azasanga umugore we yigenda yikorera amabido arateka guhera mu gatondo mpaka mu ijoro. Bose ndi kubabwira babatekere pe niviza gutekerwa n'umugore. Ariko rimwe gufasha umugore udukogwa, erega gufasha umugore kuvoma amazi si kugayika. Biramuvuna. Ubundi ariko bareke Imana yaguhaye kuba umugabo. Ubwo kubaza hagati y'umugore n'umugabo ninde akomeye? Ninde Imana yahaye femire? Ninde Imana yahaye femire ikomeye ryagufa rihagaze ku mubiri wose ryo kwitako rikomeye? Ni umugabo. Ninde yahawe ikono rikomeye? Ninde yahawe ingufu? Ni umugabo nyine. Ntabwo udashobora kwitaho umugore ngo umufashe ibikorwa uri mu biki. Urumva ibintu ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ari bukwiye gukora nk'umuntu w'umugabo, unamufasha umugore, mufasha ibikorwa rimwe umusayidiye mutumikire hamwe, bikunze kuba viza. Yiyumva nkaho mbego ari muri equipe nyine ntatereranywe, akumva ngo ari umufasha niki. Hari abagabo bagiye kuruka ubuye usanga niyo umugore aguhaye cyumba ikaba ikibazo, ugasanga yikubise kuri restaurant, agiye kumugura ibyo muri restaurant, ugasanga biranamugwaza ahubwo bikamurembesha ama infection bikanakomera. Kubera iki? Fasha abagore yibe ngoma munateke. Nta kintu umugore akunda nko kubona umugabo ariko aramutekera. Rega ntango uramuteke, muzovyumva bikomeye ariko niko kuri. Kindi rero, kindi cindwi rimwe mukore ko akumve nyine yiyumve ko ari umugore. Cyo munani rero kibanziriza icanyuma icyo ugomba gukora kenshi na kenshi, uze bigire nkaho mengo wibagiye amasabukuru yiwe, maze umutungura umutereka surprise hagati ku munsi umuhereza impano, bizomurenga yagaye. Umuco nyine nzungu abantu baba barenzwe, ugasanga nyine byabarenze uburyo umwe cyangwa ubundi bafise amafaranga yo kumenagura bariko barakora ka isabukuru. Mugabo utuntu duke ugwenda ukwera umuntu, hari igihe ukora amakosa arega menshi ku mugore, mugabo akibuka utuntu mukorera ati sha kapfe kwihangana nakundi. Kapfa kwihangana burya nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu rero kimwe rimwe ugomba kumukura udutendo, ukigira nkaho mengo yibagiye iminsi y'amavuko yiwe, ukigira nk'utabyitayo, nakabona uri kubisa uri nyabyo uragarutse surprise. Musohokane munasangire, umwibutse ko adasanzwe, bikunze kuba byiza. Rega biramurenga akabona imenga nibitangaza, akabona imenga niwe mugabo. None se nutabimukorera imisore y'Ibujumbura ikabimukorera, urumva bizogenda bite? Numusohokana aronso umusohokana, wowe uraza ukifata nk'intare mu rugo, aronso uza kumuvugisha neza mu rugo, ubwo se urumva aza komeza kwitaho nkandi, aragenda hakwibagira nyine, akubwire urupfu rwabo ruba mu matwi. Cyanyuma rero turangiza muri Malengo Media, ariko ndabibutse niba mutaragira subscribe burya muri mubiki ibintu bibacize ntimuze mumbaza, ariko mutegerezwa nako ni ngombwa kubikora si itegeko. Ubwo rero cicenda kirimwe rimwe ugomba guhamagara nyina. Rega ugahamagara nyoko bukwe muco ndundi biragoye, mugabo utegerezwa rimwe rimwe ugahamagara muri kumwe, ukamwifuriza umunsi mwiza nk'umukwe nyine. Rero uyo mukobwa cyangwa uyo mugore, umukobwa w'abandi muri kumwe, iyo yumvise uhamagaye nyina muri kuvuga na itavuga ati gwese biga nzengurutswe n'urukundo gusa impande zose, kibaze kuba mwicaye kabura hamagaye ati muvyeyi umeze neza, turaho turi mu rugo, ko mwaduhevye mama bimeze bite? Turaha umugore wanje arakuramutsa. Yumva nyina atavuga ati gwese biga uziko nzengurutswe n'urukundo wa umugabo wanje ahamagara mama bakanavugana. Biba byanakomeye, ubwo biraryoha.
biragoye kubyumva ariko mugomba kubikora mwa bagabo. Hari kuri Malengo Media, niba mutarakora subscribe nico gihe kugira ngo buri kaganiro kose kazora kita ko muzobe ndetse abambere mu kukabona munakurikirana hisigeze amakuru, impanuro. Ikindi kandi burya kuri Facebook page turiyo abantu bakunda amafilime yo gutaramira ko bavuye ku mirimo yabo, nta handi kiretse kuri Malengo Media kuri Facebook. Burya umunezero urazimbutse. Cyo mwari kumva nitwa Kim.